Pemirsa naenin mal kantos langkungan Rp100 a kilogram pengharga pedas rawit ring pasar sampun ngawit nedunang. Anutin hasil survei harga pangan sanirajak kelaksanayang ring pasar tradisional pengharga pedas rawit merah rauh mangkin sampun mungguh ring pengharga Rp65 a kilogram. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli Iwayan Sarme Mausang, pengharga pedas sampun sayan tedun dawak penguntat bulan Maret lintang. Ipun nguningayang bidabda pengharga pedas tedun sangkading pasokan pedas saking dure balingi tidang. Paiketan danin enten side masih kayang, napike pengharga pedas pacang nincap ritat kale pengerau rainan jagat kalungan. Nanging dane narkayang penincapan pengharga pedas nenten memargi. Manut dane komoditas sanisayan ngemalang luwire bawang, daging miwah telur ayam, santukan pebuat inucap dan kebuatang tatkala nyangre galungan. Pengharga pedas ketarkayang nenten nincap santukan sase sampun sayan macikang. Pemerintah setata rajak mulut sahe pengharga pedas nenten ngemalang mangde side nes inflasi. Sejroning usaha nepasin pidabdap panincapan pengharga pedas, Sarme sampun nyobyang majeng kerame mangde ngewigunayang lahan pekarangan melarapan nandur komunitas pebuat seraine sekadi pedas. Selami puniki Dinas PKP Bangli ngelaksanayang program pekarangan pangan lestari, mungguh ring program inucap Dinas PKP Magyang bibit pedas. Wenten taler program sekadi inucap saking TPPKK merupa sane kebaos hatinya PKK. Dane ngantenang rauh mangkin sampun sayan akeh kerama sane nandor pedas ring lahan pekarangan. Mungguh ring warse kali tali kali dase, paikitanipun sampun ngicien pembinaan majang 14 kelompok wanita tani ring pemargin P2L. Sekadi kuningen pengharga pedas ring pasar tradisional Bangli, nainen nincap kantos pengharga 100 kali dase tali rupiah a kilogram ring bulan Maret sani lintang. Sase kawan jantan ngekantenang pinaga pidabdap nincap nyane pengharga bahasa inucap. Produk pedas ring petani talar tedun kantos 50%. Bali Pos nguningayang.